Mas, Mbak, sini mampir sini beli dapurnya Mbak Hari. Harus di sini. Di mana lokasinya? Apa? Lokasinya teng pundi? Rumah sana jalannya apa ini? Blok 1 Gringharjo. Oh, blok 1 Pasar Gringharjo. Iya. Jam pinten atau jam pinten, Mbak? Jam 9 sampai jam 3. Sudah sore. Per mangkok pinten, Mbak? 5.000. 5.000. Nuwun, Mbak. Mugi-mugi laris. Amin amin amin. Tembaknya warna-warni. Talus nopo? Yes, Mbak. Sakune nopo? Talus nopo? Anu, kaki sapi. Sakune. Sekali itu. Anu, cao. Sekawan dari situ. Pasti kawan. Burj Khalifa. Gimana itu? Parah. Dubai ya? Dubai. Oh, Dubai. Satu kali tombol tuh. Itu apa, Pak? Jadi Kembang api apa? Mercon? babi sama ini. Mereka rapi banget. Pinten, Mbak? Kawan. Ini sini ya, pikir. Nggih. Bener. Ya, sebentar. Nih, ada dulu. Nurut, Pak. Nurut. Seger. Sudah. Adem, perut sehat itu. Tombol ngelak. Namanya Mbak sinten, Mbak? Mbak Hari. Mbak Hari. Usia pinten, Mbak? Yes. Jenengan usia pinten? Hari ki Mas 77. Masya Allah, alhamdulillah. Mbak Hari nggih. Nggih. Sadeane teng pundi niki, Mbak? Ngriki. Grup pundi mriki jenenge, Mbak? Gringharjo. Pasar Beringharjo. Jam pinten ngantos jam pinten? Jam 9 aja jam 3. Jam 9 sampai jam 3 3 sore. sore. Tiap hari, Mbak? Iya. Tiap hari ya. Pun pinten tahun, Mbak? Sudah 45 tahun. Masya Allah, 45 bertahun ya, Pak. Enggak, boleh. Dereng toh yang lainnya? Kurang 3. 8. Kula kasih bayak pun satu ya. Nggih. Kula tasih gun. Rencana. Sedaya damel ki Mbak. Nggih. Masya Allah. Paringi sehat ya, Mbak. Udep.
Dalemipun pundi? Rumahnya mana? Sewon Bantul. Batul. Sewon. 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 Dawet napa namine niki? Dawet camcau Mas. Dawet Camcau. camcau. Napa mawon isine dawete, Mbah? Nika nggih wonten camcau, kejang hijau, wonten yang merah. Yang manis kasih nangka. Dawetnya kali, Mbak. Oh, nggih, Mas. Nggih. Tunggal malah ya mbak bapak ya. Mbak bulat ya. Banyak curah kecil man bah. Alhamdulillah. Di Malioboro. Ini Beringharjo, ini Jalan Malioboro. Satu jalan. Masuk Malioboro. Ya. Lamun. Nanti lamun. Mbak. Nambah Mas. Samun. Jangan berdiri dulu. Oh. Gini pinten per mangkok, Mbak? 5.000. 5.000 satu mangkok. Murah meriah nih, Mbak. Iya, ini Mbak Hari minum. Bahari minum Mbak duduk ini. Terus Mbak. Serai lah Mas. Dapat ya ngombe kon. Napa niku ngunjuke? Sedang serai. Oh, sedang seru. Sehat ya mbak. Amin amin. Nggih nggih nggih. Ya ya minum. Aduh mbak. Oh nggih. Yang sal pinten mbak? 25. Minum dulu lah. Duduk. Ampun kujuk. Yang sal mbak. Bapak harum bunjuk ini. Mesti apa kujuk? Juan nggih. Ini di depan sini lah, wes. Sudah ya. Oh, nggih, dan Kalau mau sholat dulu situ nyebrang. Sholat dulu apa nanti? pisang, gula balik aja. Masjidnya apa yang nyebrang itu? Gak pernah yang Kali Mbak. Iya. Nonggo. Mbah, sedinten telas berapa mangkok, Mbah? Ada 100. 100 mangkok. Sehari nggih, rata-rata nggih. Rata-rata Mas satu. Mbah, tapi Mbah, kalau ke Jogja mampir sini dong. Dawet nopo? Di mana lokasinya ngoten, Mbah? Tapi Mbah. Masih piye? Nggih, Mas, Mbak. Mas Mbak sini mampir sini beli dawetnya Mbak Hari. Harus di sini. Di mana Minum. lokasinya, Mbah? Apa? Lokasinya teng pundi? Rumah sana
Jalannya bunyi. Kelas 1 Gerikarjo. Oh, blok 1 Pasar Beringharjo. Iya. Jam pinten atau jam pinten, Mbak? Jam 9 sampai jam 3. Sudah sore. Per mangkok pinten, Mbak? 5.000. 5.000. Nuwun, Mbak. Mugi laris. Amin amin amin. Mbak sehat selalu nggih, Mbak. Dadah-dadah, Mbak. Dah. Ya. Atur nuwun.